Korodi ala tuɔɔk tin tama gwazen shush konten kono konon tin lanware tiga tang wan long to gor kono de kon keti da long manyam kon kwa kon discourage tang wan te tang wan long di yar ka kon ngai kon tama to kon kana tilokanwari kalat kana kuma kirma yadi de ka kawon waro kan kamiliuka kata ramadier ka tingnan kon tilanware kon te ga wana de kon ka wojare kore me tung wana long mena na dang shang as a community care society ore dun me take a betrayal alla internal conflict ke internal enemy gwanter metreja mo te ga yakel ka sha je benye jen wo to gwanter mo teten gwanter mo jen la tire dun ano biagu jeno arandun pan ko tin kona lede joje no ke kenyun kun but mije tam che bene yo be kalara man tok be jo kamrar ki be tur de man tok be jo kamrar mulot ke jene redan che tegene di shakok ano redan che tegene di shakok ne re dor kon te chilo ne jeno de shonkel kanware lat kana panre loine kon ke re loine ken ke lepken ano ken chunga kel kanware activity ne ken kon lat ket ken ka yan la je yanyu da no ne di tiela tok shikan gulla nan ware ka lat kana janga ka simunan kon kel mu yadi da tamma ko la ne di shop ko di cha koko kan ware ne de kon kwa la de ka agenda manana lat ke kan ware to Ene di ti chol kon ken wo ga shema na kon. Te ga wan mishalat chawo yan mugure no biya gwanter biya kora biya jalwang. Gwanter mo gure jeno bu gwanter bu kora lwang. Gure jeno bu duptin kon de gwanter dare shun ka ke dere ke gwich. Gwanter poinde bu dup ka kan dial bu kon guje no ko dupti tede. Ko gwanteru la oda gure mu bagangro ka be nan ni jira momone so mu ci yidu je dut pin ye sha ta kamal ngode be je attack gwada dana shi wani ne so rena ko konware de larno ci konte lus karodan ko ta mace telgan muto ce tera midit kendial la chunkan ka gwanter kate mu cha lad de long nyawal ridial kanware eno ngade jala shootingo misha ngwache la jara madan le tiay ni jen ngache tokche jalalet ngache magwa chenen ko kan connect energy ke te power wa doromo te jia ko already so jogo kon wonene kon ko chiko dan nget karodin chiko dan nget karodan ene power mutiko kon chiko nget no dar let ka power na unity ala tele kon hope ke family ne kon ka friend ne kon kene de kon la ne kon within the Nuer community la gui kon jeno be terara di nu rar ba kon du lok che jeg de kon lo ne de ko ken te la te gwen be gwen de ko ken but for how long mu gui mo ba lo garam mo ka ji la chere okay en ram mu be rar be lo gare ko ra me matatene tere tatene ka ke ababu lok si calculate no jen bangwang ka korpeg muninde alangwanga o mi che jelwang don tu guje alamu gwate lo ditin bada be da don gete ka ticin yamen wena mo den blood banger bi la no shen bu continue jen chalo chiranje tede chenywan chala nywana ramamo nyan luat kon la kon yingi duwar ban yigin wala kerun ban japel cause mi yigi tet mi that yene to shade men progress ka shade men move forward ko ka yigi ka mala yigi rana tem ka biya pele yo en yigi mo karwade ajen mi doran gorjoran che biya yigi che bila ni yigi ko yigi ko mo ajen dan bu kon ham kon dial kon chala na shan ta gana te ga kuma kirmi yadit ne to ka ne kon medan
tigere dan we call it ken hiyo jikon ga suspect ngai kon panyo no kane iti mo chika ne kon bara mu da bakama kali actually kani o ka great people ka jano nakan kon miche teka tam jingwan ji to ko je and time right now changlat kani jano chinai kin yadi chinai lok bene kuch chikan de ben queen wara bang lora bang be ben ko te ga benefit mi jel ka ka mi kana bi jagwa da me na gol kana gwa benefit ne gol kana gwa mutin ya teten so ko kon chale yung alana mitele ka ground michunka ten la tok tele gwa michunka ten la community ke society la ya yung ka yene te to ba yung ba ngaje no yen ki en duar tele yelot nyen mala kon kula gor de ko do dan encourage tere te ko kona ka jang realiter en oba tok en kon ji mu ko dar lo mat bu kon jal kel abantin momot kon bana kala gwa kel den long kon gonter ko bana je joj banu rama bika bende e ba nganyuwa ba lingnyuwa lugu de mor lugu ni mor just ko ba jilim ngada no tel mu be man tuwo mu gwa mu be no lan nat kel mi le na kel ke je nat kel kanyur na kel ngai kamana ba cham yo ngai kamana ba cham run ngai kamana de community nang nyam ngum de yakula dak tele duor mu de yam dak ma dong but kon chanalet kaladodien nanyam ci kon ta sianka ci kon kuch kon siang tawel ne ye ka tet ano community miche te mi jeng la roda de na de kinyur de tin kon ling katin jakten next society dan kon wore de kling de ga kamrar mi chali ni no ram me che wokel ben mi logo jeno ba je tuk de ja advice ko che binyok but in ni within again jeng katidial so kon mu kon ke jitar te wona mo de ko kon kel ke ji kon ngaje no melet ken mi jak these people are causing a great damage la dol kan kon gwa dan cha kon joiten bigan nga social media katen mutere mu ci to buga na jogo no me lene ya bialwan jin how do you feel ramshit kan mo gwa mi lini jinten ka yongaji ko je mok mocker yongaji ko ci mi be ci jek ram yong ko ci mi be jek ram mo che respect du che deserved che lose du che deserve mi yango kon ene kon ke kir mi yadit gwadran cha kon joy ke kon guje no kanete go ne de to chi kanete go to kon ke shen mala lat ken wona na charan cha jange doren kiremanti dakma char akwer dakma char cha ngeten were no te mu gwa muderno ka dakma char jen do ne person mu go de maler tetin raina mutere ti jena mal so dan tan mu chala mal ko derji kon vis mi ci wote mi jengla de be pelman jega dan le de ko jen tie ka loy kot mlado de na let one na we national election two ko brahma man nok lo de jabe jakwan ye ko ne reng ma char che dier che fel reng ma char che fel jen gurno mishal democracy alat ke jere wich ene dial kwan kwarke ne kon kwan kanka awu ja cha cham go kwikel kuna le chuch ka kan to ka ne dial tegatin larga je wandien kabitka so amma majority to quick catch wandien de chan no che dor che ka kum so jogo yen wonena mi ci ko randan ci ko no benget ka man gwa lade ko ci go kaikka awo rani jenen wo chana bil chana kala chana char chana kala chana development chana jeno ramu shir kan mo muti ke vision jen person no ko deserve no jen de jelot ka de ja kam respect ka de ja kam kwer ci ka da kuma char so ne de ala konen kwan wel kwa ga betrayed ala shochi forever so la tuka ka gwa da dana ba to ko je dole gidi na tan matika position no gwa tika ti go don wanda jigi yodial kun war ku le chu changana ro je kam ne da no na ngani da ne to ba ka jika gwasan be chu gunje no ne dia ci telot there's a time for everything germana ni chagor chonga kel kane content chuch
chong na kel ne kon inte goro fuji kem intel kon mi chamke chong na kel ke lo Nuer community ke chogi dan tigitin re wech ki mundal ka ko dan le rode kam dan ke ne ko ndila de ni SSPDF so ne de kamye ano chan chong kel woni tin jeren kon tin wam ko kon an biatamal